Durtlang Branch YMA YouTube channel clear to zong te sibai ve pule pathian ve himna le kai shwaina zara Durtlang Branch YMA te chuan adin champha kum somria le pangana kanok thleng le ta a zaina hian branch te puarin hunri lo te ron man kan tuma shipui lenga wangin kumdang angin punkhom te rem lova amai ro chu YouTube kaltlangin kan hun man tur te min phut saka atop thenga hun bino man pui turin kan som chewa hun top lama hianin Durtlang don tua in elna result kan halil em mai kha kan puang don boka he in elna hi ilonga hu chimhle ni ti kan sia kan lom hle a he don tua in elna a top 10 na tling te hi dur khotwal nuam official music video siam tu me kan ya heta hianin fan engma na dani lova chuta chuan mi in phal te tan tamlua omlo claim lua omlo khan anwai gp na tur number kan run tar na khanin wai me takin tholom kha to tho turin kan som harani e ole tuna chuan kan program kan kal chhonghal pok panga kan program te ama saberin pathian te na min han saturin nula thang dai lavi Durtlang Branch YMA executive committee member lo soma pathian tu thiang lim lo ngai thlang thu fing te bung som paruk chang khata tangin ru lo ruwa man lok da chu mishing chan ani a lei chan na ero chu lalpa atangin ani mi ama ngain akong zong zong athiang lima nima sela lalpan ru te apuk thin inha te chu lalpa kolti ro ti chuan ithil ro man te chu ti nge ina omang ti khleng se pathian he lo tang tang o olpa kan pathian mga ito e kumbul lama kan shwai tu te na an lo ro man to angin Durtlang Branch YMA chuan branch day ro pui takte kan lo mang le don ani a kanin bua se na te minti lotlin sakawang lalpa lom thokan shilchia nangmana kan vena minom pui zel tur point ikuta karon lana tin chuti rwalin Durtlang Branch atangin lalpa zirlai no pang te anzir na konga lotlin na sang te an changa i ompuina le evena lom thukan shilchia tin anzir na te malisom sakzel to pong kandila an kal le zel na tura te swal kongzo theila ka te nangmana evena yom pui turin karon di sakboke engkim kan thilti piang iro puinan chungchu kan le paisa krista ming karon lane amen nula thang dai lavi chunga lom thu kan se tuna kan YouTube channel hi lo la subscribe lo ni chuan mi lo subscribe sakula chuan kan live na link po hi mi lo share sak tu khan kan som hana ni e ole tuna chuan pu la ro moya Durtlang Branch YMA secretary hena changi YMA set vel na report lo ngai thang YMA Durtlang Branch dinchampha voice pangana pualin sipai traber clear tu zong te kabu ka cheu kan hriat theu angin YMA Durtlang Branch hi kumsang ka zakwa somthum paruka kan zo sap te kai hruaina hnuaya mizorama ahmas saber pani na niturin din ani a tuna dinchampha voice pangana kan thlengta hi min hruai thleng tu pathian chunga lom thu kan soi ani kumsang kum somriat panga chung hian YMA Durtlang Branch chuan thei top chuin khotlang tana thatna turin na athok thina infiamna lampo angai tha ngai lova Durtlang YMA adin hnu luk kumsang khazakwa somthum pasaria te po khan badminton manga infiamna te rubber ring the te mizo koiba manga infiamna te an lo buat sai thina chunglai chuan Durtlang dam doina nar zirlai te nen infiamin hengin ti siangna an buat saya hian lomanatan no beng pahni te an mang thin ani YMA Durtlang Branch malak na kan soi mai thei hau lo tur chu Durtlang no pang sipai pol hi ani ome kumsang kha zakwa somthum paruka he no pang sipai pol hi YMA kai hruaina hnuaya din ani a no pang te chuan nuaman ti in sipai kalrem te anzir thina thiam takin chunglam te chu an entir thina chanuin khom bana te pol a in thenin in ti siak na te an nei thina tin an ni hian eng manga in biang na
Morse code kan ti te hi an zira an thiam pon thiam le a amai ro chu Durtlang naupang sipai pol hi rei an ding lova amai ro chu eng manga in biak na signal code chu kumsang kha zakua somli panga din ania hemi ma po hian Durtlang naupang sipai pol te zirthiam na mangin kumsang kha zakua somthum pariata lailaka presbytery in khom pui an ne atangin Durtlang atanga palai kal te chuan in khom pui kal zat te in khom pui nom le nom lo te eng mangin anon hril thina eng manga in biang na hi atangka in zual kowa mun danga kalngai te atire a tin mun la tak taka chung te omte an chanchin an hriat thei pha thin ani Durtlang lal pu em suaka lal kum somni pangana hriat rengnan Jubilee Hall sak ani a khata khan YMA Durtlang Branch chuan abula tangin ma ala a tunai ro chuan he Jubilee hi thia to ani a kha Jubilee Hall kha adung fit somli ni in awang fit somni ania ahun lai chuan van tlangin an hmang tangkai hlia October ni som pathum sang kha zakwa somthum pariata zosap pisa pi sangin a honga Mizorama van tlang pun khom na tur hall chun ani hial ome YMA Durtlang Branch hian final e thiang hlimna konga ma thei to kin adin tira tangin ala thina taksati faite bungbel ti faite inzirtina nasatakin anei thina dual phiat fiber te thomno ti thiang hlim bertin ek endik tu siamin loman te po nanin pehial thin ani amai ro chu YMA Durtlang Branch chu tiang chuan chak takin kal thin ma se hun engemoti chunga chuan athi thom nei lovin athi emoti mai turin a oma mithanem ngai ten anan din le thina amai ro chu chau deuh lai neya chung lai a chuan veng sang ten mani veng bilin welfare pol andina amai ro chu chumi nuwa YMA chu ronding chuak lein tuna chuan YMA Durtlang Branch satangin branch pani Durtlang Leitan Branch le Durtlang North Leitan Branch te anlo indang thei te hial ani YMA Durtlang Branch in kum somriat panga chung hian amalak na lian ber tila kan soi sual om love MC Hall sak chung changa hian thei top achua hun engemaw chen sak ani nuwa sak puitlin lei thei ani lova YMA in asak na en kolin thataka sakpum alonita ani he hol hi kumsang khasakwa somkwa pakhat khan Mizoram Chief Minister Pulal Than Holan Hongin khati hunlai chuan Mizorama hol traber pol atling hial ome tin kan khotlanga tuilama kan harsat na te hria in YMA Durtlang Branch chuan kapat te dorin engtin nge niang nar zokin khotlang mi puiten tui kan nei theyang ti in ma ala a MC Hall bula te Middle School 1 bula te le Durtlang Hospital compound chunga te tui khu lian tak asiama heng tui khua tui te hi ama mo tu te hna man zoka sin chu thin ani a khotlang mi puin kan chorin kan tangkai pui tak zet ani YMA Durtlang Branch in ro hlu kan ne zinga kan soi mai thei hau lo tur pakhat chu YMA building hi ani ome kan hriat angin YMA building hi pu zakapa kan branch ruai tu hlui tuna Durtlang nota khosata in apa pupa chunga hriat rengnana min pek ani a thei top chuin apuitlin nan member ten ma anla a tun thlengin branchin sumhnar ngelnget kan nei omchun ani hial ome tuna pu zakapa chunga hian lom thu atharin kanan soinon le ani
tin YMA Durtlang Branch malang na kan soi mai thei hau lo tur pakhat chu eizon na konga lotlin tele zirlai ti tha zirlai pas chuak tharte choi moina pek ani a zanina po hei zirlai ti tha choi moi tur thil pek tur kanan nei nuala alom omin ro pui kan ti tak zeta amai ro chu kan ro man angin thil kan ti thei lova kan ro man na masate thiatin thil dang zo ka kal an ngaya hripui lenga wangin man ruwa a thleng tha thei lova chu wang chuan kan ro man sa angin kan kal thei lova zanina te po thil pe khanin pe nge kan du rualin man ruwa kan duang kan mu thei lo awangin heti zong hian ma kanan la a na hun rem chang ma sambera zirlai choi moina thil pe khi inin thewa kanon pedona chuti rual chuan zirlai pas chok thar te zong chunga thupa kanan choi ngal bok ani e YMA Durtlang Branchin ma kan lang na lian tak pakhat chu nungcha le ram ngo hum hal hi ani ome hun kalta tangin in zirtin na te an nei thin maila ma du angin at la ka chak thei lova amai ro chu tuna mihring kan changkanga kan hoi her po azia oma tin ram ngo le nungcha hum hal du na konga kan changkang chho ta hle maya YMA Durtlang Branch chuan lom ati in lom thu asoya Branchin sanctuary KM nga BLZ mai kan nei beng bong sanctuary kan enkol meka heta hian ramsa le nungcha tam tak an oma heng nungcha le ram ngo te thil siam dang te hi min hum hal puya min enkol pui theu turin kanin cha in kanin ngen bok ani e Shripui lenga wangin YMA Durtlang Branch chuan ma du angin hei kumni chung chu kanan la thei lova amai ro chu thei top chuin ma kanan la chau mek zela branch day ya po report YMA day ya po report kanan pe nual to nuwa hei tun hnaya hria wangin khothen kha chun buai hle maya ting mun lamte anan buai viu boka chung mi te tran puinan chuan branch executive committee member ten mani rem chanang tho khomin le branch sumatangin rem chan danang the chuakin tran puina sumfai pek tum ani a tin ZMC lama kuang in dailona anasat ema wangin YMA day ma in kuang pani lo peto maila mani loka kuang pani kan va pelea sumirwal chuan puan som zet lan ani bokani tin YMA Durtlang Branch hian thilpek rang mi thanem ngai te hne na tangin kan dong thina chung kan thilpek don te chunga kan thilpek don min petu te chunga chuan lom thu kan soya in thilpek te tangkai takin kan mang thina ni ti kha lo hreta bokula a thawme YMA Durtlang Branch kum somriat panga chung alo kalta ka chuan hetiang min hruai thleng tu voini thlenga min hruai thleng tu pathian chunga lom thu kan soinon nita sela tin tun din mun kan thlen theina na su lo su tu kan hruai tu masate kan thei ngil lova tun huna hian zana chibai kan bu chewa tin branch chak taka akal theina na member in petak tak te chunga committee member te section committee member te chunga lom thu atharin kanan soinon le ani e kalome o Shripui lengin miti buai wangin kumdang angin activities kan nei tam theilawa chudi chung po in YMA activities te khatiza mai report pek tur la kha kan dom hle maya kan shwai tu te chunga lom thu kan soyani Durtlang Branch YMA day ni angin day thu cha ngai thang na hun kan lo ne nga Durtlang mel na Lwang studio den phal takin studio min man tira anni hi pan le kau thei reng anni a thlalak le video na tak takin du kha cha anni ron pan mai ula ti kha karon saitel do a chuan ke hi
zai ina hian ka makeup hi ali beauty parlor mel nga te mi ron cheya ani po hi cậu thấy rằng anh nhỉ à phần thấy anh nhỉ bộ cái mỗi tất cả so anh đủ choai lova phần về mấy đôi nhỉ thì hai cái lần trả theo đủ chơi nhỉ ole tu na chuan Durtlang Branch YMA president pu RLP ka kum tam tak YMA chak ta mi lau kai shwai to tu ne na changin de thu chai lo ngai thang kumin kan branch day voi somre le panga na hian Durtlang Branch YMA member zong tele voinia kan branch tunang din huna ding thei tura kan hruai tu masa te zong chibai kabu vek acheu Durtlang Branch hi kum somre le panga lai alo ni veta tuti chung chuan pol ro pui tak niin kal chho zela zirmi ta chuan khotlang nun hi ain thak renga danglam reng thin antia amaro chu YMA hi chu atir din tira tangin in thak lovin akal ngai na kal renga kan thu pui tran pui ngai te tran pui tu ni chho zelin kanin nga na member te zong ina kan zom hun ol man that te zofa te maso na ngai tu te Christian nundan thangai san te heng hi member te hian tun thlenga kan na chom nun zel hi alo mom tak zet ani tuna hian kan khovel chu kan la ton ngai lo hripuin min tuam vel me ka chuti lai chuan kan nun phung po na sat takin adang lama covid appropriate behavior te antia covid nun phung te ne na nung thei turin nun dan phung thar te kan zir chhozel ani chuti angkara chuan kan branch hruai tu ten ngai tu na thar sengin kan thalai an hun ol man thana turin don tuai in elna te an buat saya chunga chuan be sei phak bak aya thain kan thalai no pangjok ten an talen an ron soa an chunga YMA Durtlang Branchin lom thu an soya an zawaya lom an pek tlak hial khopin an ron ti tha hi alomom em ani tin nikum le tun kuma te zirlai tam takin an zirlaya te lo tin na an neya chunga chuan zirlai lo tling te branch YMA chuan kan lompu em chewa tin kumina la lo tling ve lo te po nasale zual zo ka tran la na kumlama chuan result thazok nen in mulangai turin kan lo be sei cheu ani tin kan khotlanga hun harsa kan tok chungin YMA hi akal ngain alakal renga kan member te in pek na athu game ema hun pa ngai ain athu zo gama ti mai turin hun harsa kara shrikara po phur takin kan member te na thok chok thin hi alo mom tak meu ani kan malama eng hun nge lo theng don chu kan thelo amaro chu member te khotlang tan ramtana in pedeu turin voinia hian kan han som non le du cheu ani ten kan khotlanga har satna tok te kan omani poin YMA anga tang rualin kan puan vente soi thingin mason turin tran ila sau sabang YMA vulzero se kalome tuna chuan zirlai ti chate choi moina hun kan mang do na Durtlang Branch YMA te hi kan vani le meya kumsang hi som hi pakhat chung hian zirlai ti cha choi moi tu tam tak kan neya rom thuma kan ron chen sang do na tuna hianin rom khatna kan thir ho photanga chumi rom khatna choi moina kan pek ma chuan nulala min chai kumpuan sub committee hena changin report lo ngai thamasa ang YMA Durtlang Branch dinchampha lawmna thlir tu zong te
kumpuan subcommittee mingin branch day voi somriat pangana chi beivek ule hunrei taka changa local puito zirlai ti cha choi moina nei chin chu shilenga wangin ni kumlama te manarem chang lawa YMA Durtlang Branch Executive Committee chuan kumin lama nei nge ni se tia are langin kumpuan subcommittee te chu bozu in na ape a chairman pu CL biak lua kai shwaina noya athei anga malak zui ngal ni in zirlai lompuina dongtur in report te hi anvain mi za somli panga anni in report dan tlang pui HSLC mi somli pasari HSSLC mi somnga pariat HSLC le HSSLC b khi distinction le first division a pastin te anni degree course le professional course mi somli section changchang in report dan section A mi somni pakhat section B mi somni pariat section C mi somthum pahni section D mi somthum pakhat section E mi panga section F mi somni pariat Dr. Walthan Kuma Sinot Hospital Durtlang chuan le khabu chicken soup for the salty chulom puina dong song song te hne na hian a presena Dr. Walthan Kuma chunga hian sumpuan support mi te dit chuan lom thu kan soi tak meu ani lom puina citation le khabu hi shilenga wangin du angin sem chwa mei rem lawa Baurak dan te clear chungin section tina kumpuan subcommittee chuan athei anga ma asem chuak turin ma ala ani zirlai lompuina dong zong te in kalle zel na tura thei top chua Durtlang khwa ti hming thatu ni thei cheu turin kumpuan subcommittee chuan du sakna kan hlana cheu zirlai ti tha te choi moina degree le other professional course te choi moina hun kan mangle dona Durtlang Branch YMA chuan zirlai te in thorim le tumru na wangin angai lu tak zet chuni vanal ruata pulal thandanga section DME fapa BA English first division aron pass ani vanal du miral te puarlal sanga fanu section F ania BSc geology first division aron zo vanal nun feli pulal ramthanga section A ami fanuani a diploma in handloom and textile technology first division aron zova zoming sangi pulal ngai oma section C ami fanu BA first class aron zobok ani lal rempuya pulal thanjama section A ami fapa BA political science distinction ngat aron pass ani zo sang na pu paltrua section E ami fapa ani a BTech Civil Engineering First Class with Distinction as so thei ani zore moi pu lalma chuana section CME fanuani a LLB First Class aron zo tharbok ani vanal ruati pu lalram thanga section AME fanu MA Political Science First Class aron zo bok ani lalrem thluanga pu lalming moya section DME fapa ani a BSc Mathematics First Class aron zo thei ani lalrem pui kelrin zuala section FME fanu BArc first class azo ani lalrem thluangi pulal ropuya section FME fanu ani a BSc nursing first division azo thei ani lalrin kimi C lalrin fela section C BA first class aron zo buka C van lalchan hima C lal than thluanga fapa section B BA Geography First Class Zobok ani H lalram ruati puram hu apriana section FME fanu BR First Class aron zowa James Rotluang diana PR lalrin tluang ifapa section B BA First Class zowa lalomomi pu lalthamona fanu section C BSc Chemistry distinction ngat apasa ani lalun fela pu silang sanga section DME fapa MA Geography First Class ani bok lalram nga izuala ralte pu arlal nun sanga fapa section F BBA First Class azaw ani silal nga izuali pu silal thanjola section DME fan nu ani a Integrated Master of Business Administration First Class azaw ani lalmo izuali pu Joseph lalun tluanga fanu section C DL8 First Class aron zo ani kesi chong than khuma pu kesi kap thianga naw section B LLB First Class aron zo ani lalmal somi pu lal chungnunga fanu section C
BA Political Science First Class a zo lalram sangi pu zo chuan a section CME fanu ania Fellowship on Oncology Pharmacy a thattakin a ron zo puka Dr. Silal Malsoma P zirkungi fapa section D PhD Mathematics thattakin a ron zo tarboka pu lalthu manamte fapa lalram za vanamte section C DLED First Division a ron zo a lalnun moiral te section F a pulal du omral te fanu ani a DLED First Class a aron zo theipo ani lalrin fela pulal biak tluanga fapa section B MA mizo First Class a aron zo tharbok ani lalnun limi pu arlal pega section CME fanu ani a MA Psychology Clinical distinction a pass mai baka MZ Noya gold medalist aron nge ani lalruat fel ral te rank thuam ral te fapa section D B.Ed Special Education First Class a zo thei ani lalzui tluang namte pulal thuam namte section CME fapa ni a ani point B.Ed First Class a aron zo ani Joseph Malsom sanga pulal zui thanga section A ami fapa ni a MSc Forensic Science First Class a zo ani ke lalrin liani Dr. K lalrin tluang fanu section D BSc Agri distinction a zo thei ani lalrin feli silal du oma section DME fanu ani a BA Political Science First Class a zo ani Johan Vanlal Chandama pulal nun eng sailo fapa section D MCom First Class a zo ani lal chuno moral te puro hing thanga section DME fapa ni a BA Political Science distinction a zofa MZ Noya 7th rank pasarina aron nipaka aron malsom dong zuala pu silal thantlunga fapa section D MBA tourism thattakin aron zo ani vanalom puya PC zoram chana section BME fapa diploma in civil engineering first class a zo pok ani Samuel lal ngai oma pu si vanal through section A ami fapa ani a MTech electrical engineering distinction a pass ani Zodin sanga pu tiram zawa section CME fapani a BSc Radio Imaging Technology First Class a ani po hian aron zo nge ani silal rin engi pu silal machuana section A ami fanu ani a First Division a BA aron zo ani vanal thatluanga pu lal hun eng sailo fapa section D BA Public Administration First Division a zo ani Saitlong pui pu lalu abzawa section BME fanu BA Economics ani a First Class a zo ani Durtlang Branch YMA degree le achung lamte professional course rang pass tharte in zafa in kan lompui chewa du sakna sang ber YMA Durtlang Branch in kan hlan cheu ani le zirlai ti chat te choi moina rom khatna kan ni the chu khang kha ani a an kal le zel tura du sakna kan hlan ni ole kan program hi a mu na min angai nom chawdo chu maya clear tu te kha atop thing kha mi lo clear ula angai nom min mu nom do de be mani zai kan ngai tha hawanga launch project lama changin Cecilia som tele matlong te kan so mga launch swap te hian in tun a hian an 5th anniversary walin project shang an boy pui meka Durtlang zai thiam shang te som khomi music video po a free vekin som pangala en siam sak to a tuna zai tu te po hi launch swap project atangin an midona an ron che chale tura nayang tuna zai tu ni lo somang Yang thei om lo o
ole an van zai thiam tak em an hmel mu nuam bok sia Sicilia i sang te le ma tuang ni te chunga lom thu kan soye ole tuna chuan zirlai ti tha te choi moina rom ni na hun kan mang le to do na kan zirlai ti tha te engmel pungi an ni a eng this individual angi an pasti kha kan thir haule do na ni zirla letter amu ani H panel ruati pulal rindika section B ami fanu ani a Paul Sompani first division ani pohiana pass ani elal mga izwala pu elal muan thaga section B ami fapa ani a Paul Sompani first class a hranpa sa bil remsangi pu lanun chama section A ami fanu ani a science a distinction a pass in English physics le computer science a letter amu phak hial ani Sicilia malsom tuangi pu malsom dongliana section C ami fanu ani a ani pohian Paul Sompani first class a first division a aron pass thei ani Depura VL mga izwali pilal than kimi section A ami fanu ani a distinction a pass in education political science sociology le mizawa letter amu ani bil ompuya pulal nung chama section A mi fapa ani a distinction a pass in education history le mizawa letter amu phak ani
CV zotin sange pu silal ding liana section A mi fanwani a distinction a pasin mizo political science education le sociology a letter apupha ani vanlal ompuya pu zonun moe section B mi fapa ani a distinction a pasin education le political science a letter apu ani vanlal fela pu silal ramoya section D ami fapa ani a ani pohian polso pani first class first division aron pass ani thancham liani pu lalpek lualel chu section C ami fanu ani a polso pani first division ani pohian pass ani rosang zul rate puro hing thanga section D ami fapa ani a science subject la in distinction a pasa mizo physics le maths letter apu ani vanlal pek lui pu zonun moe section B ami fanu ani a distinction ani pohian pasin mizo education le political science letter apu ani vanlal chuan oma pu mal som tlonga section D ami fapa ani a distinction a pasin subject pali mizo history sociology le political science te letter apu ani lalven tluangi pu ar vanlal duna section B ami fanu ani a science subject la in first division a pass thei ani lian sang pui pu lalming lian section D ami fanu ani a polso pani first division a pass ani vanlal du pui lal om pui a section D science subject la in first division a aron zo ani VLH dong zela BJHS lalupui section D mi fapa ani a distinction a pasin economic political science le education a te letter amu hial ani arlal himpui pu arlal mangai zola section C ami fanu ani a first division a pasin education a letter amu ani lian ting pui mar pu lian jama mar section E ami fanu ani a science subject a distinction a zovin English biology le zoology a letter amu ani lal sang pui pu vanlal din puya section D ami fanu ani a first division a polso pani a pass ani vanlal ruekima arlal nun enga fapa section D ani a first division ani pohian a pass ani zairem thanga pu h vanlal chunga section F ami fapa ani a science a distinction a zovin mizo le English a letter a muhial ani zo than pui pu kelal thiang lima section D ami fanu ani a first division ani pohian pasin mizo subject a letter amu ani laltri atringi puram ging lawa section A ami fanu ani a polsom pani first division a zo thei ani Jeremy lal thang moya ke lal biak thanga section C ami fa pa ani a science subject la in first division a zo thei ani Juliana amal somdong zeli pu isak lal ro chama section A ami fanu ani a first division a pasin mizowa letter amu a lal fakpui pu lal machuana section B ami fanu ani a science la in first division a ani pohian zo thei ani lal limpui BJHS lal lupui section D ami fanu ani a distinction a pass ani lal mangai sanga B rem lal moni fapa section B ani a polso pani first division a zo ani lal nun siami pu ronginga section B ami fanu ani a science subject la in first division a zo thei ani kelal rin kimi pu kelom zuala fanu section C ani a ani pohian first division a polsom pani a zo ani lalram din pui
pu lal chung nunga section C ami fanu ani a science subject la in first class a azawa lal manga izwala pu tilal biak tlunga section B ami fa pa ani a distinction a pasin mizole political science a letter amu ani lal shriat ki mawan chong pu vi thang dai lova section C ami fa pa ani a ani pohian science subject la in first division a azau ani lal nun moya pu sil ram moya section D ami fa pa ani a science la in first division a azau ani lal rin oma fanai pu ro sang lu fanai section A ami fa pa ani a distinction a pasin subject pathum mizo public administration le education ate letter amu thei ani lalrin tluanga pu lalrin moya section D ami fa pa ani a pol som pani first division ani hian aron zo ani lalom omi pu lalruat kima fanu section C science subject line first division ani po hian zo ani lalmuan oma pu david lalrem ruata fapa section A ani a pol som pani first division ani po hian zo ani lalram moy ralte pu lalram en ralte fapa section C ani a science subject la in first division ani po hian aron zo the ani zirlai chuan om tak tak te thataka pas te kan lompui tak zet chewain kalzel na tura YMA Durtlang Branch chuan tu sakna sang per atlan tak meu chu ani ole zirlai ti cha ti choi moina hlom ni na kan nei zo le ta a an ma ni line cheva anti chalom meya an pas chalom boka an kale zel na tura du sang sang ber kan hlan ni kan soi mai phal ho lo tur kan stage te moi daga min sei sak tu don tuai in elna top 10 in elna achang to a kan stage moi mai kha khatia moi taka ron lan theina chan chu HR chong thu decor and event design ten miron sei saka zaina po kan stage te kha moi ma until lo chuani kan kim lo ni ber mai event chi chang chang an ni hi pan le kau theireng an ni a in nei ni birthday chan ni re chan ni a po an kau theirenga adu tan order po siam theireng bukani ole tuna chuan kan program da kan local chhole nga zela tuna chuan zirlai te hlena thutsa soiturin Dr. Vanal Chama Durtlang Branch YMA Financial Secretary ni lai me kan so me YMA Durtlang Branch day voisom riat pangana kumsang ni somni pakat zilai te hlena thutsa toy kan soyenge kumsang ni som pakwa YMA General Conference voisom sari panina chuan kumsang ni som pakwa sang ni som ni pakat chunga YMA kumpuan thupuyatan zirna warti thanga he kumpuan ina tumber chu zirna kong sang sanga bizo faten ma kan son theina na lak ani tuntum YMA Durtlang Branch de voisom riat pangana kan thucha lai mu turpo zirna education ani yang zirna education ti omzia chu kong eng kim ma son na all round development ti khania all round developing a huam hi a toy zong ti hian an soita ila zir thiamna learning riat zawna knowledge thiamna skill ngai hlut tu dignai values declare diklo khiar han thiamna morals ngai dan pomzong mu mal nei beliefs le ti dan thi selte habits nei tele taksa le real hur sel nei te chu a huam vek ani sap tonga educated anti hian king quality strong te khi nei tura a base kan ni e le khazir thiam na chuan hriat na ti zaw kong sanga mi mantla ka buat seile mani kut ke ading thei tura in cherpuitlin hi atum ani a biak tlak ron tlak bel tlaka min siam hi education zirna ina tumber chu ani zilai ni mekte zo na lawin zotila engwanga le kha zir nge ini tumful fel takinayem nge le kha zir rual ini awangin school le college ate admission itive ringot thiamna finna remhriat na te pocho ngei turin le kha izirem le kha kan zir ngaem nge pass ve hrim degree nei ve hrim tuma wanga zirti tu te not siam saemo bazar nota
in nang fa ka in bang liam ve mei kan ni ti te hi in ngai tuaila school tha college tha admission mutur chuan kan ram chung ani emo India ram chung hun zau zo ka ani emo pas naran tan a harsa ti kan thitlang vek to me pas satlia ni lo a thiam na tluan thling nei angai to ani engkong po zo do ni la kan le khazir hi pas nan mei ni lova achunga education in min cher chu atum dan khi pas chu ngei tum zo kila chumi ti lo tling tur chuan taimak rat lak le mei ram nun nei angai ni electric bulb le thil dang tam tak mu chuak tu inventor ro pui tak Thomas Edison chuan mi thiam chung chuang genius nia kan soite hi za pakhat chu an phu na wanga nia za som ko pakoi ro chu an thorim na wanga ni chuate ani lotia lekhazir hian by heart lem ral mei lova athuken omzia concept riat chian tuma amanna applications te zir chuak thiam khopa chianga bella zir turin ka fuidu cheu ani kan veng chunga zilai zong te nangma ni tan in chung kotan veng le ram tan thiam na tak tluan tling le man tlak zir chuak theu turin phun na thar nen taima na thar nei theu turin du sakna ka hla na cheu ka lo me Ole Dr. Vanel Sam hena chengin zirlai ten hena thu chal chatak mai kan ngai tha a chunga lom thu kan soya zirlai te po ma ai chang le zwa sau tur khan kan isom halani e chuan Durtlang music video dur khotwal nuam ti kan siam tura khan no pang du tak ten man siam do kan ti to kha khami puala tholong kan khon kha gpay na tur number kan ron da khan tem lo omlo tam lo omlo khan ron tho zel tur khani kan isoma kan ni har ko kan ni e Ole tuna chuan zirlai ki chhata chol moina lom thumna angan local le don to anga hi to per na tur ani a tuna an video lo thlir le halang Moses rin nunga pulal nundanga section A fami fapa distinction a pasin science le ss a letter amua lalrin lui zothan sanga fanu section C distinction a pok pasin english le mizo le matcha letter amu ani jos lalom puya pu joseph zothan tluanga section A fami fapa ani a distinction a pasin subject zongzonga letter amu ani h lal throi tluanga puram hoblena fapa section F distinction a pasin science ss le mizowa letter amua kel thamon pui pu kel chunga section C mi fanu distinction a pasin ss mizo le english a letter amu phak ani lal triat kimi pulal remo section A mi fanu first division a pasin ss a letter amua zelal du zwala pu zelal road kima section A mi fapa first division a pasin mizowa letter amu ani lal du amiral te pulal biak zinga section D mi fanu first division a pass ani lal ruat sangi pu lalmal soma section C ami fanu first division a pass ani kelal thengkima pu lal ram thanga section F ami fapani a first division a pass ani lal pek lui pu h zarzo kima section F mi fanu ani a distinction a pasin subject zongzonga letter amu kuit vek ani kelal rindika kelal rin zuala section F mi fapa ani a distinction a pasin mizawa letter amu ani laltlan chungi pu thangkhuma section F mi fanu distinction a pasin english maths le science a letter amu phak ani ramdin moya pulal mon ki makhiang te fapa section A distinction a bok pasin mizole ss a letter amu ani VL teipui pulal thakima section A fami fanu ani a first division a pass ani au now no VL mangai pulal thakima fanu tho ani a first division a passin letter ss subject amu phak ani ruthi lal thriat pui pulal biak liana section F mi fanu ani a
first division a pasin mizo le ss a letter amu ani zo din tuangi zo sang zuala section C mi fanu ani a distinction a pasin mizo science le ss a letter amu phak ani zorin sangi ke zoram thanga section C mi fanu distinction a pasin English mizo science le ss a subject palia letter amu ani Zesril lal chunglura lal jitinga ralte fapa section A first division a pasa mizoa letter amu phak ani Daphne H lerin diki Dr. H lerin chana fanu ani a section B distinction a pasin subject zongzoa letter amu fek ani Christina lal sang moi pularin moi section B mi fanu ani a distinction a pasin English le ss a letter amu ani elal mangai sanga pu elal mon thanga section BME fapa ani a first division a HSLC pass ani vanlal rem ruati pu vanlal buanga fanu section B first division a pasin ss le mizowa letter amu phak ani RKL tlan lui RKL chanhima section BME fanu ani a first division a pasin ss a letter amu ani vanlal omi pu bilal yen kimi fanu section C first division a pass ani VL ramlu sangi pu VL ramha ka fanu section C ani a distinction a pasin subject zongzo letter amu fek ani chuanom takzet ani zo sang pui pulal mon kima fanu section F distinction a ani po pasa math science English le IT a te letter amu ani VL chen pui anam te pu H lal nun danga section C mi fapa ani a HSLC first division a ronzo thei ani lal ruat pui pu kap thangvunga fanu section D ani a HSLC first division a ani pon ronzo thei ani arlal ruatluanga pu arlal malso ma section DME fapa first division a pasa ss a letter amu phakani etila hian auna unu arlal rin kimi pu arlal malso ma section DME fanu tho ani a first division a pasina uang chain ss a letter aron mubok ani kelal num puya Dr. kelal remo section DME fapa ani a distinction a pasin subject zongzonga letter amu fek ani Matthew VL Siatrenga pu VL mon puya section D ami fapa ani a distinction a pasin English le ss a letter amu ani lal nun pui pu vanal Siata section BME fanu ani a distinction a pasin subject pali lai mai English ss maths le science a te letter amu phak ani Miriam lal ruat pui lal ruizela section F ami fanu ani a distinction a bok pasin English ss le metsa letter amu ani Karen lal ruat moi pu John lal nei siama section B ami fanu ani a distinction a pasin subject zong zonga letter amu fek ani Kesi lal ram moi pu Kesi lal chandama section E ami fanu ani a first division a pasin ss le mizowa letter amu ani lal ring heti pu lal tran puya section F ami fanu ani a first division a HSLC aron pass ani mal som dong zeli pu kap mo section E ami fanu ani a first division a passin mizowa letter amu phak ani H lal mon zuali pu H van lal kima section A ami fanu ani a distinction a passin subject pali mizo English science le ss a te letter amu phak a Liza vanal Triati pu vanal ruata pachuo section BME fanu ani a HSLC first division a aron pass ani Malsom zuala pu zoming liana section F ami fapa ani a distinction a passin mathematics a letter amu hial ani Lal Thakimi pu vanal tana
fanu section D first division a pasin SS le mizowa letter amu ani lalrin moe chongthu pu lal thazola section BME fapa ani a first division a HSLC aron zopok ani lal mingsangi pu arlal fakoma section D ami fanu distinction a pasin subject pali English science mizole SS ate letter amu ani ole Durtlang Branch YMA member zong te YMA Durtlang Branch thei voi somria le pangana mingin chibai kabuk du chewa zani na hei hun lo tling tak kan mang don ni na ria ta lomom hle meya YMA chang sub committee chairman ni nang pon alomom ka ti alom thu ama sai kan soi ni sela tuna hian branch day pual hian YouTube lampang YMA Durtlang Branch YouTube channel and call tu te nen trang hawin enge ti na vela kan han soi howa YMA chang te tun boruak Sri Lanka ra YMA chang te activity enge motal nei puya thalo mo sarkar SOP bo chesi lovin dan zom chung si in ti dan te omlo mi ti in kan han in bechawa chumi kara chuan YouTube channel and call tu tele Durtlang Branch YMA shwai tu ten min lo phur puya min lo eng lo puya an chunga po alom om kan tia chumi kal zela chuan committee te mingin kan han nei chawa organizing ang ten an kal chawa ti chuan sub committee le YouTube channel and call tu ten don tuai in elna ming te po an han kan han phua chawa tiang khan hunan kal chau ani a chuan don tuai in elna hi ni som ni pasari oga satran turin kan han ti chop chuak ve roi maya kan in sit ve ni ani na taka chuan na tira chuan ma se kan rin phak bakin tun din hun kan thleng chawa lom om hle a chumi englawa chuan ni som ni pasari tran tur a khan ni som ni panga a atel du zong zong te thelu kim tur mani video in shootin minute thum aya reilo minute khat aya toilo ti khan eng po mani thiam thil kha so tur tin kan han tia chumi a chuan YMA changa khan YMA chang hi han soi leila han kir le hretila tun din huna hian YMA chang bi ka hian akum bithlia hi kum som pangachin nuai lampang kum som panga antel theya nuai lampang te kha YMA chang hian a huam ti kha hrema salela a thome tun don toi in elna bi ka hian kum som panga nuai lampang te in elna hian category ni in thren ani a chumi a chuan kum som panga le he la ya kum kwa kum sari kum riat ti te kum nga te thleng khan enge thiam thil le theina zonga khan in thlau thei do na hriat na a oma wang khan in elna kha a kum bi thlia chi ni ang khan thren ani ta a chumi a chuan kum ko nuai lampang in elna le khami chunglam pangjong kum som panga han pel si lo te tan khan tiang khan chi ni in thren alo ni chhota ni chuan hemi kal je la hian ni china soi to ang khan a buat sei tu tur te po kan in sita kan zam ru ve a chumi a chuan a branch englo chunga te hian ati hot dan te hemi program a hlo tlin thei na na enge mi puite han ti phur thei dan te ani bei sein ogas ni som ni zan khan Durtlang Branch YMA channel kaltlangin akhu honna asoi honna kha live in kan han neya chuta po chuan YMA Durtlang Branch mi puite member ten min tuipuya kan rin aya tam kha viewer te kan han nei chowa ti khan kan han pung chho hret ani a alom om kan ti hle a chong chemical zela khan no pang te pon an ron hlut chowa atira video le englo kha a ron lut tlem don khan kan hredewa khalai khan kan han buai deuh nak naka engtia ti tur nge ni ang mani deuh te po organizing lampang thu le hla te po hanin puan deuila
top 10 china top 5 china te po kan ti thei ngal me yang awa ol sam don ve ti te kharil ruwa chon an om de urum ruma ma se nisom ni panga last day ta khan kan be sei aya tam video kha aron lut khom ta chu ta po chuan kan ril ru kan lo ti jang khai to khan atop nia video on ron lut tấm lệ ta huka khan cái mà ni organizing lampang alo dong song tu lampang po kan buai pha lek lek ka ma se cái mà ni organizing lampang atang chuan buai na hlim om jok alom om lampang jok ani hetiang khopa buai na min thlen thei tu wai me chang talent chi san kan lo nei hi kan lom ti kha Durtlang Branch YMA member mi puite chunga po lom thu kan han soile ni atiang chuan hun kha kan mang chawa chuan video ron lut zong hi avain somli pathum aron luta hranpa in khami category ni ron lut zat kha chu soilang to lo mai la chuan chumi kal chhoje la chuan grenaya soile soinun rinaya tam video kha ron lu le ta ka khan zan khata kan ching fel mai elimination round kha kan ti fel thei mai tura kan in ngai la in video kan base sei ayat tamaron luta ka khan zan ni hun te kha kan han pot sei le thil lom om zel ani chi chuan ni som ni pasari zana kan neya chuan atuk ni som ni pariat zana elimination round kha chun zom le ani boka chuan khami kal zela khan kan endik tu te rang te na endika video te han clear non le in khatiang khan hun kan mang chawa ni som thum zana top 10 puan ani hemi hian thil lom om tak pakhat om chu kum som panga le kum som in kar big video kan endik tu helai branch chunga kan mithiam kan englo ten han endika ta chuan top 10 kha top 10 na mi som tura tia ngai na om lai khan mi som pakhat an ron lang chuak lol me ni kan endik tu teril ruti buai khopin kan no pang kan YMA chang member te jinga talen nei tha som thlan chua tura som poni lo som pakhat thlan chua thei tura han om thei te kha lo mama chuan kum kwa noi lambi ka chuan mi som kha an thlang chua ka chuan hemi top 10 nuwa hian final round ti topat tu ta chuan final round lut tur hi kum ko noi lam le kum som panga noi lambi ka khan mi panga ve thlan chua le tura ti ani chumi chu final round kha manzan tun in rin ni zan khan nei ani tun in rin ni kalta zan khan chu ta chuan hemi video clip en dik tu tur hian har salu tuka kan no pang wai me chang no pangte an talent thasi helai branch chung ringot chuan chin fel har sa ha kan ti to chu ta chuan helai Durtlang kho thlenga kan threnom branch te atangin kan mithiam jok te po phungboma som hialin endik tu tur te kan han ko ani chung ho te chuan an han endik sapa chumi chuan kum som panga noi lam le kum ko noi lam bi ka khan top final round lut tur mi panga ve thlan chua le an ni ti kha kan soi ma sa zuai report angin kan soi ani chuan chumi hemi kal chhoje la tuna Durtlang Branch YMA Durtlang Branch Day voi somriat pangana alo thleng hi Durtlang Branch YMA member te le Durtlang mi puite Durtlang Branch Day voi somriat pangana mingin chibai YMA chang sub committee le hemi don toy in elna organizing committee mingin chibai kan buk le chewa kan nakin zela po hei hi chunjom tlak ani tura kan ngaya ma se chunjom ani don le don lo chu Durtlang Branch YMA kan hruai tu te kan ho tu te thu ani tura kan ngaya chungchu ka soi thei tok ni sela kalome Pudashian Puyaroite, Durtlang Branch YMA Chang Sub Committee kan chairman ni achunga khan rom thu kan soye network lamate har sanate kan han nei le china no she thiam sham bula dur khopui ti tara duna ko khopui ri dur me kha ba kha kan network hi chiang hei theilawa milo she thiam sham tur kha kan ni le ni ole tuna chuan kan kha hel em mai don toy in erna result kha kan puang chan to dona
top 10 zinga people choice award dong tu chu no pang lam ti khakan lo in ring em lo in ring vek ro o ani hian 4.2k viewers ania like hi zakwa somruk pasari amu boka comments hi zahni somruk pakhat adong bokani people choice award don toy in elna dong tu chu John Durtlang thanga section B ani hian citation le cheng zanga adong don bokani kan tilang ve re nge hi ani o people choice award ba ka hian section tel tam ber lo man kha kan siam boka section tel tam ber lo man dong tu te chu section B male na kong chak ani intel zat hi ani an ron tholo khop maya no pang som pathum lai an ron tel ani kan lom pui tak zete ole kan don twai in el na hi category ni a kala kum ko hnuai lam le kum som panga hnuai lama kan chen sanga pakhat na dong tu hiani chek sang ni sari citation le 5 layer max double Medicare stock point Durtlang achang le special cake le chicken soup for the soul le khabu le pangpar moi takha andong dona pahni na lo mantur an lo mantur shang hi kan puang chuzom hal thapanga pahni na hianin cheng sang khat zariat le citation le marks le khabu andong dona ni pathum na hian cheng sang khat zathum citation le marks le khabu andonga pali na hianin cheng zakwa le khabu andong don bokani anlo man hi a thalom khop maya kan finally sepo an thalom bokani anlo man hi an phure ngem ti kha kan endo ani ole tuna chuan kum ko hnuai lam result kan puang don to anga palina lo man dong tu te hi mi pahni an oma chung te chu lal than pari section A ani a vanal muan pui section B pathumna result kan puang le hana o pathumna lo man dong tu chu Elisa lal ramdina section B ani a ole tuna chuan pakhat na le pahni na chia puan kan ngai ta a kum kon hnuai lam a pakhat na dong tu chu Durtlang mual veng lama changin Jenny lal pek hlu I daughter of PC lal hming lian ate ani e pahni na hi vala rem ruati section C Durtlang dor kon te ani kan lom pui tak zete ole tuna result kan lo puang kumsom panga hnuai lam palina lo man dong tu chu anni poi pahni tho anoma lo man dong tu te chu David Malsom tluanga son of Kera zui thanga section A K vanal peki daughter of K vanam moya section D te anni hi citation le amilo ngai dam ula cheng zakwa le khabu andong do ani ole tuna chuan result kan puan chhun zom le nga langa pathumna kan puangang pathumna lo man dong tu chu John Durtlang thanga saroflel ompuya section B ani pahni na le pakhat na la oma valarem sangi le Samuel rat fela tau chhongte an la oma atu zo hinge pakhat na nita ang o pakhat na pole photmeng o pakhat na lo man dong tu chu chuanin pakhat na lo man dong tu Durtlang don tuai du ber lo man dong tu chu valarem sangi daughter of valal kula section E ani a citation tu kan tilang le anga
pahnih dong tu chu Samuel lalwat fel to chong son of Isaac to chong section D ani ole result chu kan lo puang zo le ta a kan program te kan lo ti top don to mai anga sumi ma in alom thu soina kon min man sak turin warlan dun moya tuna Durtlang Branch YMA Vice President kunrei tak chung Durtlang Branch YMA lo kai shwai to tu ha kan som do ani YMA Durtlang Branch member zong te chibai ule kumin YMA Durtlang Branch dinchampha voi somriat le pangana hian branch executive te malak na le kan sub committee te malak na kal zela don tuai te in elna ti te kan naw YMA chang member te ta na an thei na te phau chhuana hun thatak mai committee na an ruang man mek le an kalpui te hi lomom ka ti tak mewani ti chuan sripui in min tuam vela sripui leng kara rem hretaka hetiang ang hun ruang manan ni theite lo thling taka zo thei an ni tamai te hi lomom kati angai tua tu te zong chunga lom thu ka soyani tian tin hetiang anga hun tha tak ruang manamin siam sak tu branch executive committee chunga po lom thu kan soyani tin tuna hian Durtlang Branch YMA dinchampha lawmna program kal zela branch executive te ruam man na in ZMC a kuang pahni pek an ni theite tin naktuk a hian agape camping center a covid sikai te en kol na hmuna omte tan chome tum sak turani te ikfa university a ommek te covid awanga damlo ommek te tan chome tum sak tur an nizel te hi kan committee te rem siat na lutak aoma chuchulom thu committee chunga fing taka tianga ruang manna anan siam hi lom thu ka soimol molani ti chuan hetiang anga sipuin minti buai rengkara kan hruai tu te ngei po ngai tuana buai tak an ni chunga deilomna program hlotling tak kan lo mang zo thei mai don ta te hi lomom kati hemiata na kil sanga ngai tuana le tha sum le theina seng tu zong che te lom thu ka sil mola ato bera chuan hengang hun tha min petu kan pathian chunga lom thu ka soyani